kandi ibibuzo byakorataho ni bibiri nibishana ubwo nagira ngo ndikandiho Patrick byekwaso wa Rwampara kunku nabo mbiri amazing gandia nagira ngo nindwara ki kandi ubwo nawe yagira ngo ninye mugume dan kuruga bundi bujo namaro bwire bwinji ndikunaba amazing garukundi yo mbiri ngona kandi ubwo yari imyaka 2 wabare munonga uko nabo mbiri omberuka kurya neco rwara ecangire ebirebi abantu bingi nibijo mu irwaro ngo kwako naba mizi ayagura ubutaka bukuka haza ndwara ejo neretwe bintu bingi konka umbugufu omberugo muntu narishe kiturukweta skin kwere kubera dry skin nkiteka itches iryo niteka rya skin custom bergo bagomere no gutekwa ku ichinga abantu abakuna abamiza garukosya agamizi nigija goma juba kuruga mubiri haza kimuletera skin ejo kudryinga juba kimuletera okweyagura wanyendegereza n'ekintu kikuru munonga kozi impango munonga abantu abakuna amiza gakutagata of course ebinde bikukireta ninka nkuna nakushoborera allergic dermatitis hina abantu akabineza za allergy yo mbiri kugira ngo yana abamizi kikamuletera ejo hariho ebisabunde biturukunaba iriza wana abakitoke njakare wana ababuru waza imperial salmon nebindi ugumano hinda hindure bisabundi eco nkankireta rumbere rwawe ukoraki okweyagura hina abantu abarukunaba amizi nkagaza nayikondo agoba kweta hard water amizago nago nagarya bokeza ganaba nago ngabasa koraki ngabasa kuretera mu birwa ukoraki kurya mbwenu wano yagura ncendo je uromushaho akora gurre arebe kiri kuretera mu birwa kurya akwerezo mbazi mu ngi narakushomese ukora yitwaza ikibuzo cyakorataho nginajyango byamagara nariye nanasi ni nyakirwa ngirirho ringi nyoma hamaraka nywa amezi mengi nkakebezaho ngutinyine shukari so nayibuza ngo shukari kabe iriyo mubiri sherekeremo endwara ego yarwire nabageta polydipsia umuntu yayakirwa narishika akahurira yagirirho nabageta polydipsia haza ubwiro bwingi nikira kwatabarwire ba shukari konkogu yatugira ngo shukari kakoraki bakamukeberaho bashanga ngo tajini nani mwe hanangiriza ngo ajagaruka gicebere areba kumena gicebeza areba kweli kunga kubega ryamazo mangu tajruwire hari zindi causes narishe ibinde binte kubasa ku letero umuntu yagiriroho yakirwe cyo kubanza byone amizi gagara macho mu mubiri gumuntu kibasa ku letero kwakirwa wachetegereza kibasa ku letero global dehydration no mango bicho kankaga mu mubiri na mizi kuko batakunywa mizi burizo kibasa ku letero kizubunkecho icya kabiri emyonyo mu mubiri kwe kucyankarana ebirwara nkabya hypokalemia byakutahamo nikibasa gukora ki kuretera kwakirwa wanyetegereza ati arho ebinde barkweta bya osmotic diuresis kugira ngo mu mubiri hija hagire kinde cyaretera maybe ati ngokora nkugu okuyaje okwakunywa kurina nanasi eri mushukari nyingi kuko kugiteka mu mubiri hatiya enyo umubiri gushaba mizi mingi kandi kugira munkiro ati njo kiri kucira kumuretera okwakirwa nubwo kugira umunyu mwinjo mu mubiri gukurengere notekwa kwakirwa urure wayenda ngo nywa mizi so ico ninjanje cyumbaho cosmetic diuresis aho nibindi birwara bya diabetes insipidus bitiyo kushanga umuntu yashesha munonga mizi gacendero mu mubiri akimuretere kwakirwa akabati ngata kayira rekerera ajaro mushaho nija kumutereza nakira Dr. Kibuze cyamheru ugunagira ngo ekirukoreteraho what brings about sexual weakness abamweta Edwin Kurugayisingiro Bueno Edwin ogu twakushemerera ikibuzo cyawe cyo wabuza ngu nice kiri kuretera abantu bacendera umana gabo agomba byo kutirana cyo kibuze cyo tunamanyo bayana kiburuza abakazi
kandi nakiburiza abashija kuko bwara Edwin ningira no mushija sombwe enshonge kuretera abashija bagwamana icyo kubanza cyabyona umuntu we na custom mu biro bagurimo kwererekerera nabakubihe bindi bitoro bikora note wapfamani uhurire byakutama tori bitekatekaho ebirebi stress abantu bona baryo mu rukuru kurunda sente barunda sente zibuzire school fees yaba school fees imirimo ibizibamirimo abantu stress babire ikize buco chango haza stress n'ikindi kikuru munonga kiri kuretera ebirwara nkaye abasinzi wanu nywa munonga maro wagwe bakagwe orara man gacendera umanyengu amarwago ine gacendeza makireba ako mwene wasakusinda bikwebe gukora nari gogo nkanaga kumaramana hine nebirise bigumana uko mu mubiri wori wano no munonga maro makireba konka enshonge nkuru munonga eri kukira kuretera bizibe byona ni depression na za stresses. Of course na ndwara nkeze bushambani za sexually transmitted diseases zo nkana zikumaramana kubera kukwata wano ushasha mbweno ka yenangotera tokubasa uri ngenzo ku uruno ushasha tokubasa sona cyo chikora chi ikikweza mamani wanyenegereza haruna n'ibirwara byo kusharara bya sukari kweri kutera tokubasa gukora ki kunde bintebyo wanyenegereza mwene ndwara ni nyingi munonga no we kwa pressure y'injiji iyo pressure iyo kaenda ne kumaramana wabo ine mbazi yo rukumira burizo hine mbazi yonke kumaramana ukashanga ibintebyo weakness yija mwene twe hanangiriza byo mushaka kucebere arebe ikiri kumaramana nengi wareba inshonga yane basika ntugira gurura bukwe mbazeroho ekubasa kwera ukakira ukiyebwana nebizebu atungira Dr. Webare Mnonga ija kutayira Ninkusima Mnonga yo wagumane itwe waguma ha TV West okukira na Mnonga waguma ha program y'ebyamagara bitu program yitu yerizoba nko yahendereti nimpamyango hine cyango ekiwayega ahamushako witu werizoba kandi nayo kwa kubanenda kutwegitaho no basa kututsindikira SMS ntuzireba kandi ntubahamiza mu tujabu mantu barondera abashaho bagume babagarikiye mkonka kandi tukabe ntabura ngo wahurrote kutarkwehoreraje hikero mushaho otendekere akukebere amanye okoroire. Program eji nikuchiwaho abakazire health products bene byo kunywa kazire lemon green tea, kazire aloe green tea, kazire vit fruit hamwe na kazire orange tea kandi bugurira ahakabeyi kahansi Mnonga nza kutucheza tubasiburaha na band Gloria Kanyonyozi tawastayise Dr. Sadik Kagwa kandi kurga hari nyina nabina ninkora nabo Mchunguzi Francis Kayemba turewa no gunu Murundi shahazo nzo zumwe no moya ngogumwe hanga barinde. Ebyamagara byabanebe ku kibuho Kazire Harris Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakura na Kazire Orange Tea Drink. Beine na Vit Fruit Drink. Nyo ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe.